asem o wa bra kwan no asie kura no bol nyankopon no na ya duponko mu a wo bue kwan eto ba bia ekwan ni eyo no a Sompa Asem Mpe Nipa na free no so brain nkono no na ya di adwumadie no ebeba wieye na we dodo no akonwa untumi entra so enche esan se anopa bremu na kwanta bisa wode morning show no baye ye ka news no efrin kran bom homode ba TV no so nya asem ketwa na no mu na support sofo no so adi betwa mu support wa emu ehwam mekan CEO bi a wote radio station na omo di bo no de open na asempa ye mercy bema obobo a ono so afa madi ye friend mercy na open na asem se na se wo yes sports no na wan kan mercy hu asem de a obefre ofie otifi a o se masa ade mercy mu anya ne hu asem wan kan ne pekwa bi fa mercy hu asem shem eno nti no wo yes sports na wan fa mercy amam di a na chese sports no kwa bi so ne wa anye hwe eno nti no sports for no betwa mu yesa ko biem ko fa news no o man emu sem president Mahama sabro na mabruchire enya asem ketwa de flower toto Africa for manyon ba bi kro no so eno ene dwumadi a wokodi ye na efiri hono na ohinini ama adazo asofu mame santimagina tum na ofre no amisa wode so mpankomo no ebaye na news no sa babiem news no esa babiem esanse wo se so mpa news no se di mu hwam no ye tre ye nkwabam se ye wo TV no so enya asem ketwa na anwumre news no kode a ene ne kofuru bufu mpa bema esuketwa wo yipebre na asai Aboagye fozo ni nti fozo me ne mapamfo asisi mapo menteme ho ase so de bedan ya no na ye ho adwuma ewo Asem Mpe Nipa adwumadi ni so yefo akonya bueso na wo manfo a enu ada ababa wo Benita koda keto a wo ba wiase abehuna mane mi hu bi da frisi ye wo me koda die na kwayo enkyene se na wadie akoda kura wante kasa na mpokura kwa kodidi obi atamo koda keto nya kidney cancer am yin kidney ba ko afri ne system ne mefanze ne yem na kiyi kidney free ne yem ka cancer na kura free hunam duanim e cancer no so da so wo nipaduanim eye okon kase o eno ti enura wo yi bi ma ye no ye beda wo mo asepa na so no ofeso sa abode ye wie so ye nwie sika ye per ye nyanyan yo tiene no ye besan ene yahwefo ne atiefo adi nkomo kakra so momwo ye kwan bi so na maami oni ni kunu sebia ku sebia nyado omo ye adwumu nanso so sika sen ena mo ede kokohwe akoda ye mudi bebi ni wo ye maami ba ko so ane baka abo no enu tie no ade na ano odene e wo se ye nya sika mu odu na ye de ma omo mienu na omo hawo omo breso etumi etwa eya asem o eya asem kesi o efiri enu anyina amantumi anna minhu bi da free se me start adwuman nipa mienu omo nyina hawo no ano odene nanso so wona wotie ye ne omo hwe ye no omo na yesu kire omo yenisu etumi eba enoti ye behwe nom de momu namba ne to so ha ye din komo kakra bi na ya to adwumadi so ne eyo bra eyo kon the nation sank of Alumba wagye na adwa enra de wantumi ama enne no Wednesday no president si fugu se de fugu de ene kwaku odeka wo le wusi hyenwi je me mo de bi free dabo ya brewo ho na fugu ankasa mo pam efe dabo ya wo mna sam akokote ono so agyeji adem Sompa FM bi edi ne dwuma kama maka cho se no obi a hye ne jesi number number no ebo akiri kama who's no bi a hye shengade no se obi twa wa onanim entumi empire omo nyina agye omo adwa producers ye no omo di dwuma ewo afidie we so Sompa Asem Mpe Nipa kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwa mani ne so ho an ye begina kokko sechi yabu a Fletcher
omo ka dwagum e wo production room o enya asem keto akora eno ti production line no e da TV no so how amane bia da so bia no e fa be da so Asem Mpe Nipa ne mpe ne pomasi bire na yemfa ma kama na wo ko master control room so asamrantie we na social media applications Facebook, YouTube, Twitter no ene WhatsApp no omo di dwuma e wo so omo behu Sompa Asem Mpe Nipa e wo so no abrantie fe no systematic press wo kwa anwan wasa besi na chi sanse santen wo man ka kire wo se asase ye kurukuruwa ekoba ebesi na chi eno titarawa no obetwa ko transfer wo ba bia na wasan abawachi eno ti no systematic press ene ono na edi ni fahene wa Asem Mpe Nipa dwumadi ni so ekoba jesi simprimu bema wono so kagya gum anya asam ketwa osika ene wa ba dwuma wa ba chia me kama koba jesi na me bo ni die na me hu no na me nkra bi ana esem de ma no me kai no bema usu kantan krankan bema usu kantan krankan na kola no na sisi wa kopiem wa bruchiri mrantie ni producer kase pa yade adwuma ma me wo ye production ache na oye se obeto na dwumadie wo ba bi foforo so sisi wa kopiem wo Poland ye ne na atwetwen komo kama ye besere nyame hira ma no se dwumadie wo kodi no ho no so ebe kama ma no ni nyina yesika sem ye kotie dwuma na ye haban dia kwasi bruni ema na dwuma nye ono abese ente se Ghana adwuma no supervisor ginam so ke bedi nkomo ache eno ti bema usu kantan kranka sisi mframa foforo na bon wo Poland abrochimemu a odi ne dwuma nyame hira no o hira no pa bebon pa ya ma no se do be bia so ebetumi akoso ko aja si gisimpri mu master o se me fa number ne ma na eni nkita ho kama pa ko ba je si na kikamu no o master so ba befo akọ okay kufuru bofu mpa ba mazukitu am yi pebre na ase Aboagye fosu menam tie atwam ye de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so enne wo bra ayokon abrabo no enna fom kra omna samo bibia boko de fosu bibia boko no na o se obi a jesi na me pese me hu ebra ko school boda nebuza question na say o me jesi na me she 8 nti Black Star one AJC ene e muje se mo keka bom na say o the boy abi nya 7 na abo me 7 me say na me komika me na me meka kopa na obi an so obo position 7 no woni meka kwa na lumbo ni bobo so adu just woni boba kwagu woni bo ogwagu no hwe tenti na keeper say Black Star nka mo pani po wo so wo be hu me obo chire ha wo de on chire ni ade bi a fine na na no aye pon program na say na papun bi achim kaka na jawu ni adwuma ho shiro broni ese nipa adwuma nipa fa to na so nti yetiefo ni ahwefo na nyame adoma me nwa ya mass o US waba ne ma me da fom na nyame adoma nya memendai efi ade kwesi ne memendai da dwa so nya asem keto ne kwesi ada so ye nyina ekokaja gum onu ni mpon pa mami kwa hwe ne basa ama ne be ne wanya sika enso fofi antoata mami atwa na ne ahwedan ti nyame ya adoma ye nyina dwa so memendai ne kwesi ada so ndenya asem keto ewi adi na sa tato ne ade vera so so chia vera shito o kaja gum ne ade na abranti your friend French mine o se men kan cho se o chia pa French mine said down ho no ma de se ye hye sliding doors ne nhwehwe no French mine o otumfo econom otumfo last stop na o ye udi ne dwuma na da ko se me makachire no se da ko bebo bia yokon kwan yo fa so a se bete se yenua ke de hyehye man kwan fa so unze ne sa unze ne nkola ba me mpadwuma su enti o mo strategy no ya o mo di su adwuma na akoyi ama o no mekire bi na yensan kum because na nipa ne nkola ne number sa ba se o mo su adwuma nka de ehun ge ehun ne za o na so obi ape quick money nti ye behwe no mo cheche ne ade ye nche atiefo ne ahwefo ne o mo hwe nyina mfi se ene obi ayo kunti enko anim the nation sank be abako de na na de Friday we na Wednesday we na so ye adwuma
say ya na di shira ani ase da so nkoma twedi ampon de obo ni wi ase na ya sere ne nchen ba mbo so nko so nkura ye se de da ne da nyina aya wo kura ye nkakra no ya wo firi wo dia na se serial callers na ye de ase da ma omo se omo so na mo dom so na da ne da nyina omo hwedumadi no omo hye follow maniema ekoko nanim de emaye tote pa regional minister Asante regional minister obo adwuma na no ne wa hunu ayi okọ askwa interchange na se a me behwe machi wa to ye Ghana fu mo fa bibi nkotata so de ye de asoma ho ya asem o na ya wa na waje agina mu se ensi so bi na ye kota so ba bia ye ni obia na be ba ba chi aye kwa mo nye unya me ni position e dey ama no kwa gwe so obi di poster kota so ya so di so ye kwan e kana pa ma me just say Ghana for yamba de pa kwa gwe de ko so wa ya kono ama wa utwam a se obi akora ye na bridge asesa anke akoko ye nyame nshara ni idea nyame de amano unse aboa ma obi ye na dwuma ye oh yes no me hu se mu firi hoko ya na fire service force ye di etim ye di atem kuru yi mu dudu ti yeso de ye na ye beye mbubu nsu agom kem efi wa ase ne omukọ ne nra fire service force hu se yeso ye marriage minister me ye ya nsa to mu su di nsu akọhura ase nyina kama ogu e kire maburu no adoma chede awo mu mfinhia bebre intimi showcase ye me hunu regional minister we bida odo me MPP ni ba regional minister we dia wa MPP ye ba pa wakora ya no befuma koyi na mena be na mu ba pa wa yetimi ba ana ne anokora afuma sa koyi wonu amana sa be regional minister they say Ghana for hu abatu okwa pa me kra menye politics na Ghana for hu abatu pa wate enka na ye hu se wo she party bi atade na nye ho na awokra no a na sa party no kra e so ya bon samfo eso mu jesi no me bo life isi etwem isi ye ni etimi hye jesi ni yakodi di ba bi baako enya abasa di nyame nhia ne pa na ohira no so de na ohira ne secretary free akonadu free akonadu I want you and yakwa maju na manka mama eza na ne on say a protocol awotra ansa no akọ regional minister ndino we hunu ne ya ntimi nwura dem ho ti wo hunu ye amehunu ye and free akonadu nyame nhia na onye okese na free akonadu ofiri kuru be so bi wa ya na anye so ne mo akora o mi ana o eboa timegi asem so ma kese o na bi na se afia so ye na dwuma ni o technical INE no o da bi wa na wo kire udwa ya wakọ we da bi se ne wo so na aye nkwa no da bi kwan afa so yi dwantire no menti ase na me mante wo so utimi ekọ o da bi na wa nte so no se wo be ko regional minister o ji so si afia so afia da so to ye na dwuma na ho the card ni wura wa da bi so buku appointment buku because one tekan o chiro so hyewa no hyewa eno na akwa wa da kora obo ze ote wo kora yeso wo gina ho ne se de wo cheche de wo kwa wo mbuku wo de wo kwa ya na ebie kwa ya e man chia kora na regional minister say mo fa ase no ati bi duru o se bitimi wura mu yakoko ya ni me ma me anita hotel so we dwumadie no nyame hia na fire service for some na ka no omo mane nso wa ya se da kro benyamo we de ni so ya na obe sa me ko ye yen nso ye man fire service for the na ye kan omo mane nso wa nka dabi wo weekend bi wo a wo de nya dabi akra na nka omo yi dabi so ya bo na ma sa Switzerland ne na broche na hot no na nka ye de ayesa na nka ya akokwa yen eno obekwa interchange bi na ho nyina afu na no ye say ai ya fresh so full light oba ya pa ye kan wasem ape na de che nti omo ma ne nto aso saa na ye ne ye te oman nim so ye ne ehuni ensu aje mu kakra be ne awie boiler gwe eno so yense sa eno na aka ena aka wagwa ya de okay yakwa anim eno ada no se de dwumadi no siko ye no no kwasem se na aya abroko na aya asefem ababa wa ye friend Benita mofa akoda na mreme mofa Benita akoda na mra na eno na abreko pa na so ka mebre ni so anenso so no mo beba interview no nyina na meteto mo time so ababa wa ye friend Benita akoda idie be bone na kwaye akoda na da TV so yo sese kura na wo se ye de no ekọ konfa no chaba ya asabia akoda ya yi ni kidney koda cancer sa woni mujem ada idie be nko eno ti ya mesre se
wamanfo a wo pledge say wo disika ni bi beba na ye de aboa kodai na empo ye maami bi a na woka ho no ye besere se omonye no saa emfa emma yen yes wo mo asifo mo ba ye besan de wo mo ba nti wo pe bibia ma akoda no adi asem kase o ne maame eni kapre ne papa ni kapre so ya de kase sei na wofu abeto won so orofo yenko na ene ayo bra ayo ko na abrabɔ ne bo eye bona pa orofo yenko na yene obra yoko yentwetwe nkomo yene apostle Akufuado na adodanko Akufuado mampani dada wokɔ ahomgye mu ni nua epani anase ni nua ketwa ono na ene yene ne ahwehwe nkomo ewe obra yoko dwumadi so yenko na yenko obra yoko ene eyi wukuada na nsem a wabrabomu no se wobi kana brabomu ensem akyerewa fiti sabre wanhwe ye ekira de beche so a wanhwe ye beduru babiri ndi suro dwirawo so bobra na emmo okuko nanim na wo ba ekire na akoye nsempi eduru bia agi se nyame bamu eduru bia agi se onya somufuo na somufuo no kura so ene hwan eya asemu ne apostle said boa na ebetoa yenkomo twetwe ne so na apostle de ne nkomo de wanhwe ye ebewie ne busumi nsiantem sanse wokon no wako bi pa be na wotwe miensa na yene apostle said boa twetwe nkomo wo bra yoko dwumadi so na wokofa ensa besene de ko wa de ne boga kofa ensa no tonsa odi akoni bia won kran no ye mpaboa ano ye den apostle memo akwaba ye ura miura wo brana yo ko apostle enafom enye bete kra be na wo twemiensa ye do ba fidie so twetwe nkomo no manfo gi atwinyi se ade na adodanko Akufuado no akofa na bayana na mse edipadi se na nse wedi ano eden also systematic cry ehwe odin nya sanketo abranti ogira mahai ohwe wo kase na adodanko Akufuado ne yakofa na ba ene no twetwe nkomo prophet adan yedru se ye de filling station ma wa na wo sensan krata ho eni bedru ye yentoa so mfamfiri ho sa pepepe na mi kan enchiao my joso na ma chia me wife nso okay na fi etiefo nso ma chia wo mu nyina o mo asore mani nyina ma so me nyina na mi nuan mu nyina aye no kure se
me bebo kioso me da na chi park no so na ensa kakra minya no me de chef fridge mu okay ne duru anwumre no a ne ma workers ni na ba ho me sebo nti omo ani je hopa na iguso a meye na Osei mpenimfo bi omoni afikakra samre na me abrante mpenimfo bi abahosa to mo transe na mo suma obi mo be ka kire so mo hiansa nso me hu dada na nkoda na mo sebo no me suma so nko sebo no mo sebo mo wie no ana osuma makora nso mo frame na me koye no se me fi he na mo me fi Asante be kwa Saim number 2. So Asante me say so oku school akra na oku school am so school ma nrachiri na so no me tumi achiro me din ye bibia ma eye pepepe ana o say we form bi ma me say me kan me hwe so no me kan na o say matiase am say ani no say meet me assign as a ho say signature ai na me say me mpacho nka me sign aye den also what kind what you say there na me say sign also who the intel also sign e nyina de esere na esere nti me sign ye me sign no the can forms me no ho ya o mo asen sign dada na o mo assign na I mean o mo tom print e o mo ko school da you okay na che say say me anya akonya bi wo ho Sompa FM go na adwuma no say ana filling station wo ba ya age say wo ko ho training I see nti e ma omo ni je me ho omo koye nti me ho a na omo ma area manager ya watermelon okay or the letter buy or the bar the same spot wa metia na che say omo Asem Mra training or tabale. Hey, aso dio o ma date no na me da na se na me tena se didi nkoma. Enti okoye me jan kwa mokoye na me call me sofo no a me say o share me nkonsi e bi jame no. So me ke bisa last 3 weeks. Okay. Very good. Me koye na me kokin ka kire no. Also Ewurade abie kwankese ato ama wo pa na je se mi di mo ana ada di nam no a no kwasem ni me ko me ko program no by training no okay me ko ba na bi ayo successful e no ma me ko deposit no watermelon ho je se ni twice ko nkran se me koye order enti enkra ho me wo ai so ko fafu aba exactly aba bolga wan kan bia nshim man na nso dae na nkan plans ho debi enti na area manager no bae no yo de me ko ni nam filling station ho no ano so sa filling station the whole Ghana 1980 or 79 it has one make you na the second largest filling station na go for Ghana nti mi de na to so mi no aso yie nti odeme ko na wo chechere mo ha na police for Bolga police wo ba ho se omu hia from tank no back no mo do fuel agum se mi de nyemai nti o mbe use na me de mra no mo use awie na manager and ma on no mo de gum okay nti be call tema se me ko fa fuel na ba no me wa na me hu pepesi mu se said boa smuggle fuel said boa afi na wanya oda woko load aba no na da paper me modi edem by front page and ho am afi woko fa first load aba ya adwuma load me kura nwie na hwan na mo di fuel ni ku tank ni mo
men ya no tamale no me see ye call ho no na police for no ba ho say obon hu see ye bibie nti o ma no tank back from tank no back no fengu na so wodi oni mu ho hwe Debbie enti nipa no so a oba ore papa no baba me sinsan no onne commercial manager okay is onyan baby ko ofim ya me fa na currency ena me dim ni kana ban ho am say boss wonu kura say wa hu paper no a wo no wo hwehwe me so ni say me wo tema de say be obenya me no na me ko ho ne chese ni agi no se yenko ne fro paper no paper kro no wo office ye ko ho no de kire no say papa na wo say wo smuggle a drum of fuel no woni na fe no be fa ne nwom woni mo no mo say there be na report ni fi ho ne ba say omo bu drum no mo de atokwa ho omo de koboko nche se be me bu a me smuggle akọ ti o obrayo kun my brother ayo kun o anya easy o ekwanya nyame bia ma o fuwe kura wo ya me nya hya kura o na chese wonya hwo so wo mo a wo no mo fele form so no na mo atom print na yeza ade no me de me hu brother ene ho papa idi mi ko apostle obrayo kun o enya asam kitwa kura na asam ka kra ye gito so se wo smogil fuwe no kra no enya bete hwe satam na mu se ho no na ehuru kiti apostle yenti o samre no mu na wo behwa nkofo bi ko wa government appointees di ko nipa nson anu 5 6 7 mu ba ko mo nyina ko crash ewu kwa no so do wa besi sunlight ni ada na ho adaje nim enti ye call paper no office no no ko to manager no say one de one person bia so mun ma branti e no mo apprenti say was smuggle fuel and where papa no sorry manager no sorry or then in saturn in sayem no pacho and a task pass ba na for friend task papa no me need fear friend task pa o se me person bia more retracting 5 times Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday papers front page and sana case na yetwem and this are akusi umu brother neja ya kan wie no still na wo hwe se wo so benya fu abesna ko ya kan wie ye pe na me da na say na me sako tema koludu ye say already my deposit of 150 okay 150,000 or so yeah am ko gina so aram de ahopopo lodo ni nyina na metra so da be ko we could do a monk of obi twahia so mun say ya ba chimi no mun say yenso ya ho adwuma won kran so what did they can say Matthias here good o mo be jan say ya ba chimi because miss me fafu enko enti a chire ya hedru ho no ho ya biti na police for no buy so mo kra no mun say enko for no ayesa I don't know me ni pakro ho ye nantin twitwa wo mo ana na mo kopa adwuma no ana yes ade na se mi kura brother mma kopa adwuma o na metimbe bibi nyame na de so e be to nti papa no di for no onye de ko FM o ka kire mi se kwa urade bi e kwa ama me na menye very careful futu adwuma no ma futu bible say mi ensa pe na me de abo bebre abepim de samre yi o bako o say Revelation 12:12. Okay. Me kwa menkan pa. Na me chiro e. Ne ba ko ye. John 8. Mekai. John 14:6. Okay. John 14:6. And Revelation 12:12. Okay. And last one, John
45 to 40, 44 to 46. Okay. Na church really nyam kwa tnase me kenkan ni nyina na me di tu me hofo. Na de be fa wo mu pa ene John 14:6 no. O se mene kwan. No kure ene nkwa. Bi nkwa jana. Ando avance so papa no avance so o se wo hu sa wes mi ensa no. Me so bo brother be ya fatu akoma so fatu timfa bo kutudwum. Odi fo na sma ka kire mi no. Na de ma mani gi en se wo bra bia se o so nya kwan papa faso. Na odi no kure. Na odi so nya kwan no a. Na afi wo de no kure na ta akiri. So ti ase. Aha, nzana wonya nkwa no. Yane Apostle said boa ene your brother kono be supi ye bre no wo na Apostle say ne Godfather men kanu sa ne futufo bi asem o ka kire no eno na wotimi e de ball ne bra kama pa yen kono ene Dr. Nana Kwame Adu na twetwe nkomo emrazisi a hono ye mede wo se wo nya kwan papa fasoa de ese wo ye ka ho wa adwuma no se ubedi nokore tie ene ye futu sem na hono ye de ye be fafiri ebinom nka nokore ya de adwuma nhye obi nse de adwuma wura sika uhun kokan yese ye konkonsan ne de asem foforo asem kase pa o Dr. Nana Kwame Adu na waduru fie ha Dr. na de yebre no ntima honya hakakra nana no oye ni papa se wona saya de duru ba bi kura manfo timidi ni sika dwane enso de wo se mo mfanko ya na ne kase bi ye me de papa Dr. memo akwaba bibi aboko de bibi aboko ayare se wura ne ho nyame wo sanse nyankopon achewa doma chede nyame na saya de ne yeji hu skedi anokwasem na nyankopon de aduru no ma wonim se wutirim nya den onfa nyi sika bum se de ebinom yo no enti na waduru no enam ehye no nyame nhira wo sa akwa no so ate me boss mrante hene nyame fa ne kransie ye manity ta komini ne kan ye wo se ya wei wo mu ye bibiduro ye wo de wo charge bebreche mrofo aduri mame kan chiro he ye timode no mo bono sanse haba nyankopon na boy ensu esusu nyankopon na boy na ade odi haba yi gum di nsu ata ho apehwenten bi ano a ne charge bebri na ne sei na so doctor wo de wonye wo ho sa te nipa kwa hu hia anokwasem nipa so hu hia anokwasem unye nipa so odwene ho se wa Bible say udom se oyonko onti mempɛ ole mamchie mi wura me bo ma che asante mawura krobia asante koto utu kwa tunya medra bedura okwa ahomiji mu abafie duru bi na papa tu kwai na so obafie otu so ani gye na yeso na aya hohoho sa tamo krawe ni kruwe hene baye no ewiase hene okọ ne title dos ne title only King Solomon of our time okano krese enti ya na ahemfo bi wo ho na o mo ton sase manipa nan enumu a se nya ya bone kase enti wo no yesi de odi akire sua de odi kan nante no enti wo sua sante hene no kura wo kan bi kakra nana enti otu wo msa ya na emide o ye me de aka o hene ba ko bo tu no kurom a ada me ba me de pada be gumi tiri hu nyina o ka tira kam de me bondini me na me nsiro nam kwaso obetu no na ate me nche obetu no pe o ya de o hwem pa doctor ye ni komo na me bere no yo ma hye me wura wie de me hye me krom hema okay na na yopukua adumanya hema ono ane wo ma se hema me kye no ni konwa sofo nyina na me kye bibiduro wira chairman jembibi apekubi woni asante mamu before chairman me kye no manajo woni ho kani afa me kye etiefo ne ahwefo nyina afa me kye me wo fa sare okay ko fie sare wo boma me kye no ti afa na kwa me do na miami ni na nyame atuma kyede ye fa yalhwede
ya hwe de no size na me bi ma me ko so fam na ma na fa me say me fa do man na condition no ko so fam na ba ma na fra no de he no de ba to as me fa do man na condition nye de no home che so no why come fa Doctor na visa ma me no wan hwe amfa na mfiri obewu me na me ho no se oba se hwe me ka se obi akoko ma hospital ofio fam ko hwe no a no obewu a me kwa abo beba obi abehu aboa no dabi me kwa me hu no onkwa na abehu no ene se dem ha no o condition beba obewu na bude tutu do beba me hu na me fa do nka no ene me ka se me kwa ba na momra ma gie do so na do hwem me fa nka no ti ni nyanya me mambi ene osi wo so a me wani me waso me wo hwene so enti me pe ni pa bon sam enti pa oto a dwon yonko se ho ano kwasem unua eni unua nipa ye unua dwon se ho tusu no bu no so enka se mi nua me unam busuani mi nka bi da obi a wo wiase bi ya busuani o ye mi nua enti enam sa dia me ye medment na de ba kwa me ka chetie fo no se mi fa ho bo se na emra mi chi eno de wo mpe mi mo ho se mi chi eye mi tan brana bagya yaresa brana bagya yaresa wo ye se ne hia ena nya hoden na de oyi Ghana na de okrofo na de obusua so no de akoso no so nyame ye wo so nyame abu nyame afari nyame atusu nyame na mi fa ho bo se mi chi mi ka chem do bo bi ka chem me di na chem ba mi di watem ba mi hwe ya de ba ru si nya kware fa makọ na mu hu se mi didi okay me no mi tua tax mi tua lunches ena mam do se o se mi do kakra mi fa ho bo se mi chi ma bonde wura ka che wo be ka se bi me fa ko pa mislam madam ma ya dia dia nyame mendi ya dia me nta mo hu de wuro ka se a ni pa nta fa mo ya hem roba no katita mislo mi bi mi ma ho kra wo mra se dia ehu aduru aba misimo da na wo mo ma okay wo mo mra be yi roba na firi ho oh ofa so be yi ama na dwonso aja nyame acha aduade bi wo wiase bia nyame mamodo kire ni fra ano kwasem nana ena me hwe ya de so na wotwe bosome dabi adam die do be kan adam no fra poko pom no bo say yes sakraye ba nyame ye aduma so enti minye nipa mo nsem bitim han eno ti yade bia yade bia wo nipa widie mu ye ni fra firi mu a o aja nyame acha acha de o so obi do asi no hata de dum pampana pam so wato mi doctor yes etwode e wona se se bi mema no a ye yire bu yampa so adura ba fama bi ewe fama bi kwatachi fabra me hu se fabra na me ni wa hanom na ye ko mu hu se se mo fo no sisi se ani ji aduro mazin fo no afei na otwe se nyame bo a du na no na otwe se nyame bo a me di hania enye ne dan de baba me so be cha mama fo hu se aduro ho so ye de me de aduro ba ha muntimi mudi makura nko ha so enti me sram medron awo ya du na wo se wo person si wo twesi food slip na we no fa ba ko fa gu bibia mu no duro no wa ha bebre du na na de bae we ye memma duro emma bru memma no paso pedu pe be ye na doso enti se du na duro we ne bedi memma ka gina mu aka ayihania eni ne dan ya duro o se na o twese na me bo na me Yesu ma ya me beba na so de amama fo hania ha ye no me hu say yes se duro adofo amutie Sompa Asem Mpe Nipa ene aduro no bi aba we de adu na se me fa ma mo free mu ko yusu na ye kama mo baba be dia da se from number no doctor fi afọ me mo bi abi la bi fi afọ do ma jibi ma jibi mo bi ha on bebom di bone kra me fa ho me mo bi ha mo bi ha na ye de be ma bonte so fo no ma fo be dia da se se ye de ko ye no empa so nko ma ye kama ni aje ya ma ko homa antu amu eyaduna mema no ese mema no ho atowo mo aka ni danefo no okay ani hania adu be mi di beba sa na to mi no okay so na mumra ya de bia ma mo ndina ka se mi na adu na we no mba nu mu sei ba ko so pe so food sleep na ma onu ba ko we ni na obefre bibia wo wiase ko ye mu bi obetumi da fra anemom se wonom na to se ase de age so ba ba tro ba du na ona ba ya I say and mema no be frɛ me se
ya fra from on ya de bema let mama grofo ba ho ma kire mo okay oh fa enam so grofo nya ya de sa papa na me tia se mo mfre ni mo wadanse o mo frɛ obi obabe bia baka se Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye ne na pamfo enti mesram obi o yade yade Brenadu na say okay Brenadu na number photo bia ma me okay Aduna number no say na chira kwa ne hefa 0246 24 13 13 50 50 059 0549 0549 0549 54 94 MC Aduna number no de twatro ne nso ye mo fanka ho ma mesre 05 mesre say uko TV no so a TV de no nso ye mo fanka ho one hwia no bia ko 0246 24 13 50 0246 24 13 50 0549 54 94 eno Aduna o agree kwala so agree ko ma se o do frame me kire kwan wo do batek usi tek ufri nkra kwa so tek ufa santasika usu be star junction okay usu a obesu petrol bi testing rank ubusa na Aduna ya do baba sesi a ompo ho asem so asu be su hotel lazar ana say new mission academy si ho a obetu afa from kraba mo wo so pe papa no ye duru wa ha no me pempam purum ho minister am na me de kira amanfo e ko nyuru say Aduna wo ho onwanwo nyame Aduna ni adomone say wo mo ya kire wo mo kwan say yenko Aduna ho na yenko pa bidro papa etu yade asesa yade nom no obi ani ho a waba bebo Aduna di bone se mekọ ensi mi obi ani ho Aduna waso ye de di twatro waso ye yade be na wo ankasa duru ba bi a wo sa wo ankasa ya na ajo se me me sa na du ba bi e mo won stroke fo no stroke no no joy yade stroke obi an wo da paka oh ya me nkura ofa me nim twa se me se de o twa me nim ye ke me twa bi asende mo papa maka chiro mo se mo twitwa na dako no eno de ye be ya dance we for the three no nam so akono ehu no yinya me aye na awo for momra wo ba me na mo wadu a utumi be ma de hwe hu nsu ehwe me wadu a be ma de hwe nsu for the na blomu aye so no e kama no ye aduma no de udini so wo skate krotama na wanwa problem wo so enti mesram momra yade bia after B C hwan mo momra Aduna so yi yade ani frafiri mu yade bia wo de bram so anu yi wo ne wo bram so o Aduna bra na me achima cha bia papa so mfa nyiska kase e obi ba wo so a wo ba me pampro abua wo se pampro cha condition o Aduna wo ba me fa se bram se wo ba mo o Aduna brotherlet wo ba no betra se ni din komo se nkwanche so na me hu anika me yin san kwante na kofo etwa mo hia Aduna na do no nya free nyame na de mame nyame na wo ne pene bele chemeduru enti biko fo se me ye ba mo nsam ukurumfo no wo mo se me ye ba mo nsam na so mo so ba bagye ayaresa wo omma mako na ba o se yes kisko kura no eden no ni no wo kurum se me fan se ye wura kura no de ba wiase kura no ni kurumfo mu no na me na ebebu me enti me ha me so me ba de di mu adanse amanfo fra chichiri pa na eba o fa se mu se Africa so ye frem so ya mu se kwawa ene so bi frem ma bi obokuru ndi me kwa menti ni ya se da so o se ne bakroto wa se kroto ne yade na se kroto na da che no odri o fa so no antini se bi ne mu nya ne ta hwe Aduna kroto na duru nkyere ne bako na kroto anko na Africa atenti ambade a ene no ntan hwe so mpa no kroto ena entihwewa so ayi ankatwade hini ankatwade hini wo tua no ahoro no awe na de fomisa kakra to no ayam na ta fra ankatwade no nsuo ana tafre wo eno anu ese wanko Aduna ife man to be ye brena ye 0246 24 13 50 0246
24 1350 1350 0549 0549 me de tiefo nyina hwefo nyina okay do ya di biamra do ya di bia wo ba mkai tuasa san ba mo da bi no wo de bra ho wo ba ho direct wo ba mem temperature na e wo che condition do na da kra mami a ba yi kwa nam say wantimi antua awi na ase kofa sika ne bra den mami a no home ne nti so on tua meka mama ni je pa titi bi yiro ntimi ma yidi oba ho nra na be no oba ho ne ho ya di nyina ontua be silver obetua otu kwan oba obetua odi kakraka bi echi tu ko afi no aba obetua me dia number wa kra ma so number obetua obetua won tua kra ne ho odin wo le yeduma som Ghana anokwasem o yeduma som nyame nti won tua kra nya hwe okay nyame le do ase ye nti mumra me ho medi ayasa yakọ doctor Nana Kwame Aduna ho enko ne enko gi ayaresa wo agrek wo mase udru new atwema he ya ye ne nsema abom anasa lazaro ye ne ebura so abom eni epreso abom yenko yi ne enko gi ayaresa doctor bedase ne na wo twe bi sia doctor de mema dru no ba eno ti no wo kwa no afa ha na ofa ha na doctor Nana Kwame Aduna ne nyuru no eti MMA kaginamu ewo asu paso no oso wanya bi de akwa di wa asem ti doctor Nana Kwame Aduna ne mana tosu mienu no eno na ye WhatsApp eno ti no yenko na ye ne doctor Nana Kwame Aduna enko na yenkodi kasubum yade ebekọ sisi eyo bra yoku abrabo ne bo eye bona pa o obra enna form kra ye ne apostle said boa ena etwetwe nkomo ewo bra yoku dwumadi ne so no obi afenu akotre ni wokofa patro eni diesel ni kerosene nyina aba no abefiti ni dwumadi ase esi dai ena oye sumoge ewo fuwe ho ewiase abrabo erofo aduru ba bia wona wone udidie no wo mo na wi wonamo wona wone wo mo koba afuru san aduru ba bia wo mo na tibi kan ho asem sanse wone na ekoba eno nti na kro bia sante kotokose se onkonwa boa kaso yi mframabone a yanyi na chinyi kwa bia so Dr. Yintio Apostle yo eto aso enti medifu na ba nche se krum hofo ni nyina obi e behwe de e be koso ya discharge fuel ni nyina wi afi omo bibia nkoso say police for be chimi ana say ya publish me din e wo Ghana fana nyina jam ye medjuma omo yiwe tankers ni yiwe no mko e to try my office first time man koda ma fan koda nso so ya che omo nso e wo pomp no okay omo ye adwuma kama na just wo ko trenim ahunumu minimum bibia fuel no ne ton ne I mean lubricants ni nyina so omo a kire me say it ton no because so bibia obaya yi uko training for how long 2 weeks 2 weeks pe obi a onya adwuma bi na wotumi akokunu mu ambasa nyede so bi wa adwuma so obesua enche kra be hu na ne ton ni mu no afedi e mefa nse wo ha no ko amane ni nyina afiri so ne ton ni mu no so ne ton mu no adwuma no ye ko chiri kakra ma afedi mi hu se megina me na so okay said the funu kan no ma me ye ne ma horo bebre na me kwa bro chiri kra me ton instruments ni ade ya me twa cassette me ma ko fu twa cassette mama me am ko printing ni na wa abro chiri okay am buy na ne tonu mu no me ho engine oils aba bere gu from back station ho gu ho be wa be 100 drums ma ko fa be go because na mo backing from bank okay say bank we fuel e dey dealer we seek an contentem ti o mu nso hia sa de no okay na boy na papa no a ya che me no a o ma no cement no ya ofri mu no ne ba and then me contest for station no okay nti ono nso o mu fie na bank a o support me no Sompa FM e wo fie ho no e wo fie ho abusa na se
Okay. Enti me honor administration for no from saying side you know regional administration almost someone call for say or metal drum of engine oil uti pa mbana ball price na chire won it was about 45 so say will be a ton there 52 near the identity oh yeah but so mean to me mfema mosa if you headquarters mean to me sanity na also will be a house will be a ton identity no say o mo akọ isika o bank brand new cash na share 1 2 3 no o ma kan o ma hihye no meso ama asisika na no pepepe 52 was it million or thousand in those days me can't dinner say almost trap me na me din o kan mo be nfe miensa na so me fanye sa me se me fanye sa o so na o mo afre ba kwara no mo da hye ne nsam na me issue a friend saying receipt a friend saying price control price receipt no okay correct receipt na me issue here me sign here na me demand no nso di share ni bottom so as here wan hwe say 52 no ana 45 no okay no di share ni bottom now so you 45 okay. Say na control price okay anti sad time no na ye fidie one more to one more tako ba mu sum fidie so fidie na okay okay because if fidie nti omo this kind of mama kola na gie no de share ye draw no nti no mo na idea say kojo bruce e fer kojo bruce so nya no baby ko nti ko funo ekwa no mo so ko fe ka abefa drum na ko regional administration nti omo ko me hwe omo ko ya na me free bruce obaye no bete 52 no e ma ka 45 no na mo fe gu di gu mo che di fry sika no ego nti omo nse sika no omo sika na fra mi sika no so nti omo anya me awie o ti ase ana mo ka che ko mo fe sika no mo pa mo kotu mo pa so mo ko che na mo fa me aha ba bia mo hwe se be free station ya na me Sompa FM me wa no mo de truck se bi aba no ma ba pagya atum o mo pagya tum wie na che se so ma che me no say police ni kan o ba ya almost oni me say dey asem almost say almost one better auto oil about 52,000 and yes sir na me say me almost say ai me say dey na chest ma to am won say kan scan ma o di go ha so I say sika ni nyina go withdraw no me so you sure say I'm okay I'm say my receipt was sorry no wa bo beti ya say na me sorry boko what I say na me din ka ma o quotation Bible quotation so papa say me fa mo me bra no correct kwan me ne kwan fa kwantre ne so me ne kwan no kure ne enkwa no Jesus na kai what I say nti me de bi e bia no na me fa no kure kwan so and my nti sai sika na abro so no u yifiri so me yifiri so nka me capital no ko nti me hia na mo de aka no free station ho me on fa ko akora nzo ko she boas ko pagya bo no do ayo ko mo we yemede aha no yemede pa match as a control price no de when we receipt no what 45 good and sika na so what so free so na be ka 45 exactly yenti nkomo no nti sa mre no 45 nso onyansisa no what I say 46 na o back draw mo be hu ho okay na che say mama nsisa so anya nsisa so what I say ha o giye no enam ne diabolic yi no o anything no anya nsisa no fu so ani briska exactly and I'm sorry ko gina nchai na police ni bet na si
juri sika ni nyina gu ho full aba ho nye full kota ya to juri sika ni nyina go no mu nyina cheke o che o ya no yi o mu sika no say number 1 number 2 o actual list and no more ticket. Now police need to be from the onset. My brother, just some now can say ye. Omo etoko so omo ya fi. Omo kunya 46 instead of 52. They can no way. Also onye says guy the man won say mo hwehwe mo I mean, didn't know me so much sorry no. Into kan ya me my receipt. Okay. Was I share receipt na no yi receipt no. Police no share say mama receipt 45 net dana sum. Wom. Sompa FM. Oh yes. She na Sompa. What's in the side number 2 no control price? What am I 45 control price? What's no listening. O catch police say listen scared about listening. No sir. Enti mobile tone dress mobile tone friend saying afidie. Mbisum afidie. No o chana sum na police ni jisika no. O check ya no so okura wanyo balance. Me ma balance na o se there bi. Na me yi balance na the man no. E no mo ko e. Akoni tu fi krum ho amakrum ho bio. Omo hwehwe no so ko no dro wi because can I am a cat. No is a 10 million 10,000 or so. 752 now is 40 to 45. That was about kakra be 8 million. Na just apostle said boa. Na just papa na futuo no de ma wono say wo say ufa kwantene so na de nokore no. Eno na na de yi wadu. I said Jesus na kayo. Okay. Me call Bible mun so ko huni na ba ko aka ho kra de eno kra na bo mi hu. John 8:45 to 44 to 46 no. O say mo de moja mo free no ne obonsam. If you say obonsam atro kwa no de o mo de atro ne baaye. Ai enti na ono ye atro nyina agya. Oh enti papa no nsem o de ma me na kotna sikenken mu ansa me ko yesa adwuma we no. Eboa me yie pa. Okay, eno ti wo wiase a eduru ba bia timpanifo afutuo. Na efa kan wa brabo ho. Na saa mpanifo no asabia kusabia nya do gina fom a wo hu de wa chirichirichiri no. So uti o mafutuo a ebekoso ama pa. Ena wo bra yokon ye ne apostle Sedboa. Ena twetwe nkomo no we eye part 2 enkomo no na ye ne no atwetwe no. Apostle enti saa futuo no apapa de ma no ene ugina so ade futuo kakra bi ama wiase amansa nyina mutie obra yokon dwumadie ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so a obeka say na de akere wo mu yo mate me futuo kakra me be ma wiase fo nyina bi se mo fidie no kwachiri ene se papa no shall say fear revelation before because abra maybe share you manase no ya me koka che no kenkan say me kan che no say Ewurade abie kwan ma me no de sa futuo ni mi ensama me na me pese anka betimi kura anka school no enfa enwura school for no enfa enhyase entete wo no okay revelation no say esuro for no mo nenye na asase for mo nyede munuye pato we abafom na ni abrepa fi se onim se ne mra ka yeden etia honu ntina madwina koso se ewiase yom sise no tumi mienu na edi asie eya nti sana me sam ni nyina app no okay bonsam ani Jesus na bonsam no de ya atronkwa Christ so de ya no kure ndi say yebema enkoda na ya kire wade no ehu no kure na free infancy a ebeboa o man bia nya Ghana nko okay because chirosem no eye wiase nyina ade a ntimi de mafutu am be man wiase nyina say ye man no kure no eni ye anim emfa ho adwuma kura wo ye wa ware menokure na adi wom na ni nyina ye de anyinyini enkoda na eba no se ekoso adi atrosem de ama enkoda na hunu asua ye ne a o amoa yen
yenko yen nkanga yemanga nan yenko yen da yenka no kure yemfa no kure no apostle mpo kura no ye nyinyini yemfa no kure usua obetumi asua obetumi bia adwuma de se obi nsa atro ebi wiase na adwuma na collapse enipa bebre no ato omo no aduane agu salute enti enokura sem bi ene mefutu an beja wiase nyina no kure enya adwuma na ye fantete mofra wo ye magana mu no ke apostle wafutu ye mede osi ye de nyinyini ne ke de ke mfa no kure ho be ye befa ho sa na mum se ye de fitian se ye tete ye mofra wo suku ahoduo mu a no kure be di Ghana for anim with next generation ama oman afane me preaching my group of people be and now mbusam say na o say Jesus na okaye na bia na nkwara yin so be Muslims ni ada na say na Muslim nkuna Jesus nko Muslims nya Muhammadu ana Muhammad na Jesus mewa nya Abraham Quran no kurewu nya no classe mu na me ka kira say Jesus kan sa no Muhammad so won de miminim version no classe mu Quran no very good and omu nyina nso kura fi Abraham omu nyina aya nuanom enya Jesus nko na Muslim nko I mean ye nyina nso nyame baako apostle ye fancy na wotwe se na producers ye nsan fa apostle to aso na apostle komo no Osei episode depi na amanfo etiase ene afutu semu a abo brawe okudwumadi so eye makono ye maho wo papa sanse atrosem ewo Ghana fo bi techrema so wonsesa emfamfiri ho nyem na mekan yo apostle said boa and anya said boa so na eka ho eye atrosem no na eka what's obonsam ono okay atrofo nyina aja okay apostle be da se wo brawe okudwumadi so bonsam anyuma na wo ye anokwasem udi no kura de a Yesu Kristo anamonso na utitia already nshira okay onshira wo so ya ne apostle sadbu a na twetwe komo yo bra yo kodwumadi so wo koye filling station adwuma no wo bi a wo kofa ne fu aba we are publishing a graphic mo obi na akotwa ne nantine o eduru ba bi no control price amanfo sa ko set no up no so atro ene no krasem a pani bi tu ne fo no ofaaye enu nti no oka no krasem enu nti amasa efidie no so entumi enyi no obra yoko edwumadie no wodofo yenko ye beko nhoma so a edwumako bia da woroma na wote yenka ewo edwumadie we so firi dwoada ekosi ni fiada so na wuku ana de eye obra eyoko yakonye kotie yakrato gedi krato enso emra sesia me pese me bi hini ewo me fienti aya na nyoma me sese me fienti se metals the WC no me shower set no me popom any the better the amame and nunti and metals de ni na me to free Frank Enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we don't need to Frank Enterprise now wall tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor no so no 30 by 30 size na me desire who do be our pelo obenye bi ho na bag of use na who do so there the big water closet who do be obenye bi ho kitchen sinks and the taps who do obenye bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orikoto ofie na no a comfort room ko ya so no Frank Enterprise na obenye bi so we so Frank Enterprise to market magazine room and some of them the North filling station no abrosan ne mu a ho na Frank Enterprise no na no dey asem de kura ne say so wo bulu is bono any ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se wo pe task papa ne no wo bo su bi etu akoton a en to wani ko ba bi a so do we che Frank Enterprise ye go mo ni popom ene bia no bo e da fom the number is see a na ti asenda e ten de maka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868. The question is say you come from Frank Enterprise. That's papa, doors papa, any WC papa headquarters number 1.
Oh, Dabi ma bantem do. Obi ayesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana, babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra, ni yemfa delay ya kwantu no. Bye bye. Losing the rabbit to the bloody. Losing the rabbit and Bemansa. Losing the rabbit and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa ni. Numninyansem, one time many power in feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, good in Crafiatum. And say, Osei Yaw. Okay, Yamashafo ni atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agye atuma ye Sompa Asem Mpe Nipa no a na hukuada eyo bra yo kon orofo abrabo no enafomu abrabo no enye bete o obi a wakonya adwuma foforo na wako training aba wakofafu aba obi dia asem atworo so se wo smog fuwe then time so control price time jeje time o wan hweye kwaye do be fa so no ebeye wasefem pa aba graphic mu nyina nyame koje no ye nyina di yamfa na anko prisa na adwuma no mu a na obi so asa sum ni fidie etasisi e wo ye bri mu nyina say ye hwe say control price no no de ye adwuma ana se wono an de ne price na nam eno na na jeje dwa no a enei amagan na say store bi a bewura bia no nko ne make bo na am minus say ya me fa jeje currency yi omo ba omo di sika mono ayi asum ni fidie na futu semu a pani bi di ma no a wotie na sopamu no eno so na je no orofo ye ma no kure edi eni anim kan wate ye ma no kure ebra ye ketre maso wate na saa yomu no apostle said bo ase say ye de no kure start efitian se tete ye mmofra yi a ebayi a ebedu baby no kure beba wo mamu amaga na fa ne ntampa edi efira eno timi busa wa na nwumire se wo no kure wo ketre maso konkonsan wa wudi na ye nokore nentri twitwa na wudi enu a wo do katrama ekeka no eno ebetumi aboa udaachi bia na 0551931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello 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 utimeka systematic baba shama me 0551931931 0551931931 0548931931 hello hello oh Ade, what is happening 0551931931 hello hello baby afre udi ogo de dini kwa Yesu praise yentie o nkem na modemo nkeso bonso papa kuti na so fuge ne tudu papa oko oh hello hello boso yeah we dey fit tell you that moonlight maton Canada we go me chiamo pa na ene papa ye dia baby papa kan family pa anokwase na we papa de ko you asa ko na ka ubi ate bi ti na we ayo bi ke brigado do so aso ma brabu ba we dey so to na usu nya mia e ti je bi e so bia be ma kwa acha mo mo so nya mi ti ate bi fanso e putu ordinary na e be boare
Na any do never with the medium gather. And then you may back around and make me a maybe. I will tell you what I walk home be quiet, waiting, couldn't be 3 points a coon. Hello. Why new? Mammy, and you. You made it. Now, go point here, and apostle, so empower their brain. Hey, now I never do the part, and you say, young papa, I don't know. I was son of the Hey, every day. Now, go point here, now go point here, okay. Hello. Hello. Baby, I'm afraid with the catchy. I ain't your way. Papa put there. Papa put there. I gonna be okay. I'm going to get to tell you, man. I will come home. Okay. Hello. Hello. Yeah. My man got me to play with what You're quite him, Papa, I'm going to give you. I can't put now only king now. Papa, one day, not for all and my cat, you got chocolate in the same. If I will yet, and the friend no kind. Then the friend you can, and the friend you can't have it alone, and then we'll not go up in my house. You will do if I a demo. They got plenty. You don't know who jamming. Black American. We began at your demo. You see, your party, they see a man, yeah. Monacoly, my country, you can rap, Papa. But now, kind of a phone team. The prime minister also phone team. I'm told, the prime minister keep up on that. No, key, and not Yamano Credi, and I touch them as super. Hello, baby, I'm afraid with the Katachi. What to make her? Yenty away. Meet you, pa. No key. Hello. 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 When you? Mr. Afiamanpo. No key, yenty away. Yaw Oforisuo. Ye. Abrayo kwam pa. Abrabonna from the boy bona. Yeah. Abrayo pa. And maybe number 5 our trouble, which is 79. Free for Kurumu. Yeah, only Kushiko. Now I said that to the chairman. Oh. Then I go for a cool. Now, what a tomabiki deal. Sompa I think me as a nutritional building. But friend, you go so cool. Now, see the teacher meal. Also, the teacher meal so time about say. And also, I'm coming to Yibus. Our office, my son camp. And I was so trouble, the cramming your name. Was the trouble in a few problems in your son. Your mom is a child carrying me. If she had a chair, go party moon, a year number moon, and then the party also in function bottle. Number shame about 2 and quite so from now. Oh, and you have your very school home. I walk over P1 there. P1 teacher of the ferry. The boom again. That's okay. Now, Uncle Head walk beside. My head is on. We send food. Miss Man office. You are mad. Whatever. Don't keep a pair bar carry you home. I'll buy a fair. But some food, my mother's wabba. Now, the pediam if you carry mostly from here, the back she has to make the cheap. Katache now so dinner the same. You send food. There's a new one. There's a make a say.
Beza yede unkomo no beto na mema producers afrew ye be hwehwe nkomo o prayo ko dwumadie so wate yo actually because unkomo no emudru ehu hia se amawo tie biye kafra obrayo ko enya asem ketwa wodofo yede obrayo ko nkomo no efre no ebesi ha you be catch that santima will be chira santima will be made we so eduru kuada ya na adwumadi we no ano ayehye ano aye nam a enya asem ketwa enrada asem si afidie we so enrada abrahosem esi afidie we so pa o ye maame baako na kosem ne sei sabia kusabia nya do so obi anya yafunu anwo ba na obonyame sobo na ye maame die nyame amfa man ankame no ne first born ye fe no akwasi ono an na de ne kwoto adwuma mu na ne papa pa nkodai ene maami entem brantie no firi afigya se heya a wote ase edie be na akwa kosie se maami wote ni so dia wreho ono an ne bapani didi na temu se ne baye nyina o na nya brantie wo yi a me hu so obi gina ba bi kura kan che ne maami se ne hu fi ne ho kankan ya wreho semu nam so ama ne ba konya accident sika wo hia ye de ehwe akodai Enoch se nyame amamu a edie na esie die na aba orofo akoto sika sem enu adame ne mahwefo ne matifo di nkomo mu fi me nenso so tire nyante ye nya ache so wo asem na ya asem kase se ya Enoch betumi aba nipa tebiem aye na dwuma akasa akwasi na kwa insurance ne fa ache di nam so di ne maame ato akoda ketua mobonse ye frɛ no Benita no firi tachiman ne baaye koda ba TV so anye se o maame ahyada koto blastic ne wode semana afa ho de ato ne tiri ho koda ketua mane wo behunu ne wi ase cancer se mene wo kasa yakoda ye yi kidney baako Holy Family Hospital say there be referral ye fa ne kokofo anoche ye fa ne kofi famfidie bi ye kotie dobre ya habai Benita mame memo akwaba me fa cha video oba pa impom te say awrade adom boko akwada yi wo se mu hu ni tiri ho ye blastic de dia to ni tiri ho ye yi ni kidney baako o yare cancer sika wo henfa memo akwaba biem me fa cha video bibia boko de awrade adom nyame be ye wate awrade matifo beti yesu frɛ me fa cha ya asem kase frɛ nura besisa bere me na ye basa Sompa FM kama tum ye mwate mame memo akwaba oba pani bibia boko eno utimi da kakra oba na ho awreho nko a na abakwasi no didi watam no wafrɛ o nyame otumi wate okay yanko na yene prophet Joseph Opoku adweretia sana sese me frɛ no yene no kwakotwetwe komosima edu emra sese a na yebra me bia homa no na yebe bia homa no na yahwɛ sɛ mafrɛfo ne mahwɛfo ne matiefo omo bedum me kakra na me de asoro de enu ayenya ye ne so a esan sɛ sika yenya no enuru babia eye menwanwa ena bre no so yentumi fa ni nyina anya api for no amanfo nyoma so ewo ye hɔ a ewo se so etumi boa wo mo asɛm wo dwumadi we so yekɔ na ye ne prophet Joseph Opoku adweretia na ye ne no enkɔtwetwe nkomo producer my prophet trans bre no na ekɔ no wa na besa be gira me so senior time so me fan hye me botum nkoso ame asɛm o asɛm o prophet Kafra osi suntin ye de Kafra ya ne prophet Joseph Opoku nyame akoa nyame nipa no sɛ ye ka prophet wo mo nyame ekasa wo mo a me wo fosu aboagye metumi adi ne ho adanse a prophet Joseph Opoku meyi ne number 1 ewu kumasia enya asem ketwa firi sɛ ne nokra asem wo beto obrayo ko futuo no so no wo de nokra asem ene ye na dwuma
Prophet me mo akwaba. Yeja me so fole. Nyame bibia bokọ de. Yesu adawo ma bibia ye bokọ. Nyame aso ye bibia ye kama wo. Yesu adawo ma bibia ye. Nyame ewo tumi kese. Prophet wo ba dwumadie yi so. Me fan say wo ne number boso me miensa. Amen boso me. Ne nan musuni. Ne nan mu ni. Say ye hwe nyame nkrofo a wo mo atofnam na ahokire aba won so na wo maba wa so ye say omo ba nyankopon fie na wagye won kwa wonam so wagye won kwa no prophet o madanse die a omo de ba na bi te sen oh adanse die de on se awurade mu no adanse a omo di no wo campo no eso lekra nkabede wo bi ba na Sompa FM ekwa bi on se na ma eleti kakra enti no mentimi ampa na anya dan amba adanse die de bebre on se de bia de bechi bia awurade ati se de bia meka na awurade wo yedwuma kɔ nanim anokwasem nyankopɔn wo yedwuma nsa na chi ha ele sei awurade ye nsankyerene akasiem bi nu a me kura na me hu dwire me abro wadwen so abro madwene so malam bi di na yire ba honne malam mozramini ei no wase na yire no na ni efra ache ento wakasa no na oti wose na nkonkuru besi me so na awurade ka chem se memfa mensa nsam nanim dibidi me sa sam nanim a na busa se na ne ti se na wose na ne ne ye wo huna de enti me ma ne ko jeliko se sam na ebie kakra okay na busa so betimi akọ jeliko so betimi akọ ko jeliko ba ya e bompa ya fedie ni na atie ni nyina atie ento wose wakọ doctor am ya ka chem se da koma ane ete ana ewona nizu dia je so mu ye no operation o se ade no e bae no achew mfie bensia etwam enti ene papa no nani agisa no ka chem se e ka wakobọ no na wonim se ne bibi wo hanom sa na ene na wotwe ana wo chinchim ne virus ana koto beebi na o se papa ya wo ka se de me fa ne number okay anu otirezi ya no de yeden ode ba ne obenya nkwaje ntie anu okachem se ode me ho beye na boboa no anu kwasem ode ne ho beye na boboa no na ye kire kwan ye wo adwuretia mamponten adwuretia wunru ankase ye wo mamponten adwuretia ampobi kombo ss wa bo se adesin kwanta wo mutun nua wo obonsi ya sandboard no esi wo kase bonse Yesu ni nwan enko na gusuo Universal Deliverance Camp and Ministry anokwasem sesi ase ena eye cancer na so sa hia mpaebo sesi ase ya hye mpaebo ase aye nyame pa efiada ye watch night kase efiada nyambo ye watch night kase wo pa baabi akoye watch night wodi enko baabi abra me ho ahon mo de anya pray for me o bra na me hu yikire da bi hu konkuru ye na adwuma ase bra na me hu yikire wo gina ho ni awurade ka ye wa awurade do bebra ni abo mpa ya ma na ho aye den ato se wo bia na ni efra wo bia ya fa no wo nwuram wo bia memfa nse wo yale wo pa wo akontuo wo mom wo bureche wo pe Pipes. Woman from a day adwuretia Universal Deliverance Camp and Ministry. Awurade beye ayadan ama wo mu nyina. Omo mo pa kontuotuo. Omo mo pa wale. Omo mo deka. Omo mo toni ayento. Awurade Yesu Kristo abeye nyame ama wo so hu se nyame oda ho yeden. Etiase. Eti misrese omu tua na mo. Ye ho ne ye camp. Wo ba na se obi yale na se ode ne ba bobo ho kakra ebia beba na awurade agye watena ho se bra betena ho ye ho oyre bie ni ho ane ento ni nsuo ane ento ni apple ane ento ni bibia ni nyina ne se ye be mu akwanche no akogyeliko wonye twapata no hyi a oba ne ye bompa ye mawa awurade osa yale no wa ye dan wasa yale ti misre se wo ha da so wo pe baabi akọ empaibo efiada wey eye watchment ukuada bia ye cancel ya na gofo ebusam senti odifo ukuada nko na ye cancel se kosiada
me ya sole kwasi ada na se wo ho na se me pon a mitimi sa ya dan ehwe wo mo mitimi esa hwe mo fi se awurade am ya ka kire se awurade am ya ti ase se enipa nti na homeda ho nya homeda nti na nipa ya dan ewo ho timi sese kwasi ada wantimi ama wukuada na kwasi ada oba na mum ya brantem oba na se ma pon dia mintimi nsa anye dan emma apatase biu ebise te se mejima home enipa ye djuma ate so aye dan ogina home ebise me ma home ji aye adwada ane brada nko a ukuada ye cancel ya wada ye waiting efiada ye watch night ne de abesi memreda ahomache eti memreda no bu okra na me sa akwaye kwasi ada nso ya sole tie da mejima home aye adwada ane ukuada na me sese yale de wo de yale fo ba bia me wo bia ye frame ameden meba ya behwe no meba ba behwe enka kasa agise me si ukuada nko anti wonipa no wo wu amanengu dabi twemrika na fa ne bra na wo ba ye beba ba den abehwe no metukwa akọ bia agise bia aburuchire ene bia metukwa akọ a endime ye den ema me so me nyanko aburuchire ho timi sese o hwenyankuo no me hwenyankuo no nko a ama nwankuo na den anyina dole na Yesu Kristo ani monyama ya den aye kese timi nua ba me nua brante tuanamon bra ifiada aye watch night kese ukuada aye cancel yewo adwetia mamponten adwetia ye telebu no man ena guase me nua ba wo twa de me nua ba de na wo hwehwe wo bia bodua bramie na ne ma enkopusum ho enkokomfo ho enkomalam ho na di otumi ade nyina ye ene Yesu Kristo anokwasem wo de me di obi baba ba di adanse na be hunu se nyankopon ko ene otumi da ne duabo nyame nkofo a nyame nsa wo mu so ne etimi da ne duabo anye so obi na otimi da ne duabo etimi srewa wo de bra na be sohwe na be hunu se nyankopon no wada ho efititintre de a na duro yanyam ne mfanto boso na da ho yedai esayale bra na urade be hwewo mesese wo bia mbra wo bia kache hunua no no so kanchire obi mo wadade yeso Western region enche dade so na mo pe me normal a munya no me normal ne na guase no bonsufuo mo be sunyan mo ntwem ne kamera ne yenyina yensum ye nyankopon na yale ya so be ko ba bia me akojo sika kase apple koto apple 4000 ko ye we sei oh me nua ba ne nyina wo ha ho twem ne kabra na ye hode apple bia to bia nya den eni hobi na chese prophet wo hode empire boni Jericho kwa na nyame ye nyame eno ti obi bia do how dane so bia womra mzofoli womra na oba obehu se nyame so wo ye ne nsankire ni fritete ebesida wonya den onsesa na nimu nyamu prophet abrochirefo do so abrochirefo no wo mo ni pipes no a omo wo brochire no omo mfre me omo mo ni adwuma a omo wo brochire nso omo nya den omo mfre enye betue sika na ase bibi ye mo kwankire na wonya den wonya adwuma wonya opipes na wo honya den ento eti mesese wo bi wa bansam na sa bansam da no so na se wonya baabi anko a wo de wontuam ne camera universal prayer camp and ministry awurade be yi abansam na yeden afri ni so eti mesraw bomodna na bra ya bodua sabe ya fa nwuram sabe eniema ajapade be ye wodia na ye gie afri wonsam a tuamrika na yeden na bra na awurade be yeden obehwew anyam na metimi ahwewo Yesu Kristo no obeden obehwew ama obedi adanse se meni awurade hia no wa yeden wa hweme wo mo stroke aye wo mo mesrase wo mo nyina ntwem ne kamera stroke krambo de 2 minutes na awurade no wa yeden wa hwe yale edambo twem ne kabra na awurade obehwew ababa wo ya yi ni kidney mete se wo ka se
kienye kidney no de ese kanyame dane no sa pepepe ya asem o kan sa na me wra ho aja o si enye yewi nanso nyankopon dwuma nko ana nipa nso adwuma yɛ den enko ebi sɛ me mako me hunu obi a yeso wo hania ye koyi hania no na wo be fie no boso miansa fe no owu yesa de no to ka mu ba ye bompa ye ma no besi ne ne yefunu yale no ekokora okay na enye hania asem wono nso nje sɛ doctor ni no wonim adwuma o dabi o se wo hunhum de ene wo honam de enti me sɛ wa wo yale bia da woni bra na nya so oba nso na sɛ ye doctor yale a ne ya ji oto o mesi anka ase doctor no ye de yale fo ye den ekɔ eti a doctor fo ho wo nso anka ase wo nso ye den eye ade a ye de wo nso kɔ hɔ a wo nso nye den enya yale sa ye nyu nti o camp wonum kɔ sese nsuo bi mama wonu manwo ne hɔ nom no ye dwale wo bi wɔ hɔ nom ne akɔ sese nsuo aye den ama wano o yare nko ade afɔre kyire mu wo yale wɔ hɔ nko ade abra na awurade wo bɛ den obɛhwɛ wo na die nye honhom yale de ne ye do ama adoctor for no doctor prophet yefo yema no ntoba yemfo yema no ntudwa yema no ye 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Universal Deliverance Camp and Ministry Adretiampobi okay bra ifiada ukuada eye cancel okay anopa no nsia ne ya she cancel ase on se hwe se anopa no nsia she cancel ase 5:30 nyeso mpakra na me banka me mponi yo enti momra tem bia so enkontem no okay ya ne prophet Joseph Opoku ono ene candidate of penny ewo Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry orofo papa Oforisuo Aboagye so wagidini pa no a nyame eye ne nsenkyere ne de be no hawama ne ne sei yemfa nkoda nyame na bibia so ebekoyie enso de ama ensem ofia ha o ensem akesi ofia ha o worofo momo number no 0244 801-426 0244 801-426 edi beba kokosechi ebu a Fletcher ana edu ebu a Fletcher orofo yemni bi ma ye mami ene akoda ye yi ni kidney na cancer sawo ni mojem they see I refer no from Techima Holy Family Hospital see em fa na mra konfa no che asem ko the nation uncle eno asem beto ye so eno no nya asem ketua nya asem ba koda ketu a won kan bi nhemu ehefa na koda wedu boni be pa na koda wedi obi be ka se free na naja ya de kase entese de ni jisanka ya bibia timisi wi ase na eba ne sa eteki badwemba ne nipa owotire ne betimati ase ese sa antome na atome nu a me wo moa kakra me mfa moa no ene obi ntu na ni hwe ono a wo fie onsese na kwan ne na brabo no se sa yale wa twam woni mfikyire a o moa bi de mane ho ana se ansa ne ye no de ne se awurade adom na amfa wo mfikyire a ene na oyi 50 pesos 1 cedi anasa 1 million no a onse hwe be de mpempi niam bi se esi a niska na ni bi botwedi ampompa ye se mo ma bi mfa me mfikyire ade we be so ye me ba so a ka se na mesi afa ki charge me ho de awurade dom ofie sa na ade bi etise botra wo ne wo ma na woni bi mpo no ho odena se wani hunu obi de na se kan wakoma na wadua bi de abompa ya asere twedi ampon se di nkan wo dana se se wunhunu bi se no ma wunhunu bi wa boboa no fisi wa ho odi ntimi ekoba ne sa ne ni owo ba ne mo aye hawo koba sa na eja aye hata efiri se ya de we bedue wo ba so a wunya sika da ho kofo tususu ntimi ntu bi da ya da biara da wo pe oba pom de obi owo fie nkan kire me se wan no hu se ne ba yare no so ndi owo asum di otimi de tena se si wodidi ada no anom abra wonya ne ba na yale sa na akora wo ntimi nkasa yare ni obeka bia yesu akom de na obesu
yade no ye ne ya obesu ote hunamu yi a obi aso a esu de ma no hwese afie ni hwese anigye be ne betima tena fie ho papa wo kofa ahode wo he na na oyere de akoda bisa ba ko amode ne baaye ne yawo wo de mu komu no da bia ye ne suo di amamu ye ka che ne awoti ye se de awurade asem se ewo enwum 42-41 no eka se enhira ne ohun mobroni mobo awurade be hunu mobo ne yade da ho mu mpo be dan na mana ye enhira de ama no de a ene na wo so adua wo de kakra na de aka che twedi ampon se o ma sa anyale wa bi ete se empale wo ne ofie menye adotna so yesi ne odi adonatna so no ohia ba ne fie dito de bi e ma yensem ngo ma ye nuanom bi no mo hawo na ne senti na awurade dua bi wo yensem ya obi tie wo sika ne pi obetima ye de aboro so nanso so obeye ya asem obi tie duru sa abrekura afi no yi na fidi afiri ho obi nso so tie afi na atachi na koma se ne na wo fe kana nimre wo se minsu medua bi na awurade nhyira timi ya mechefa wa wutie esesi ai sa abre ya na aka wakoma eme nsole mfide akonya ne so na wadwene angosesa aka wakoma awurade nimndia o mane kan wakoma nsu dua wo de ye fato number na ya kan so 0244 80 14 26 0244 80 14 26 nia obenya bi adua na koba ne se ye mpoanti manye ni nyina ne ye de kakra twedi ampo behwe no so na ode akaye yawo no okay odofo enti akodai cancer woni moja mu o de na waye ya yi ni kidney baako esi de ni free touch mind ba konfo anoche behwe ni fidie ya asefofo ni nyina akọ esi kasemo momo number no ye 0244 801426 0244 801426 rofo yenyi bi mra emu akode wate na kaye wa enke beye 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 enrada asim yesi so na isan sa baso ba ene meja payenti no rofo mo ni esu kire mo yeni su esu etumi bawo 0551 931 0551 931 0548 931 rofo ni yenyi bi mu akodai sanse ohia muwa kama pa na yebeba biem na akodai ho aye dia we wogidie mapase nyoma enso ebetumi afro de akosoro pa the sciatica expert ye 21st clinic rofo ye ko 21st clinic wate omobo adwumadi enya asem keto akra 0540311311 0540311311 na sciatica expert na ye no omo ebe di dwuma wo Asem Mpe Nipa adwumadi so hello Panipa baby free udin tawo membre no Odro. Mato kapa pani yeti o. 500 Ghana cedi. 500 Ghana cedi. Toronto. Okay, enunti momo number no momo number no to so. Momo number no 0244 80 14 26. Okay. And wo TV no so no for the sake of momo radio no momo number no 0244 80 14 26 na yenhwe si betumi ayibi edi aboa 0551 0551 0548 Roma Father Drew Father Martins ba Misha orofo yenkopa bi ne yenom yemu bobi na sa Roma Father Drew no eboy yi papa enya asem keto hele majo so eburu ma me ba bi afrefre udin ega gasi bla ma so me na me pre amutie program ne pa ni kuso o Sunday 1.5 okay mo ba mo be ti ma kora na mo be ti ma ma me nyami nshira pa okay nyami nshira pa Roma for the duro no odofo honam yo ya duro ba bia pressure no ha wa bi pa stroke no ajiwa ka form ya bibre biada Roma for the duro eno ne Father Martins eba Mr 0247 919 122 odofo yenkope bi ebe boy yi papa no VG studio so men kan cho se wo pe kai dum bi se yemfonyini anase video no
or for betumi ayama pa Ghanaian film ni na ushutu no Novigi Studios ebetumi Aboagye papa mala mabasi ho first Kokoko Street ni so and na obu wo mo ho enkran 0574715778 0574715778 Novigi Studios and na efrepa or for yankon yi bi mu akodai wate na momo number no 0244 801426 0244 801426 na yentumi enyi bi emfa emo akwa akodai Tago Heba Mr. and Capsules ko Tago Heba Mr. and Capsules or for Yakope Tago Heba Mr. and Capsules ni bi yemu bobi yentwetwe bi bema unka senka jabo mpaso Tago Heba Mr. and Capsules atenkana take off from low libido Tago Heba Mr. and Capsules infections ahudu bi an Yakope Tago Heba Mr. and Capsules ebetumi Aboagye papa enya Asem ketwa 0243228296 0243228296 Tago Heba Mr. and Capsules or for yenyi bi mu akoda no wate ebetumi aboa ye maame ne so hia mo wo enok eda yare sabia sa brain sika wen enkenye ho na ese ko da accident wo eya asem wo edi ebeba ye edu ye bo a Fletcher 0244 801426 yenyi bi emfa mo akoda ye ebetumi Aboagye papa enye Asem ketwa ye fanti akese pa emfa nkoma nana dama hene nana fusu sapon nana fusu sapon ono ene yetwafo hene wo Asante Mampon traditional council oye nipa se ono wo hene yere amasewa ede ya eso mo sende o mo de free so mo dwi nipa ho enya Asem ketwa kora ye fanti ya ensan ema Asante Mampon hene wisia hene wo Asante mamu eno no dasebre sebu so toso miensa nana waba trase waba obetoto ya ma Asante Mampon afa ne tampa efra na Jakuma dufie ye nchia no Asante Mampon hema ene kwasi kansa dwabena bedi akon ni nuanom na sabre kwa himfia omototo ema Mampon ye kama ye fanchi akese enso emfa ema omo happy birthday enkoma Mama Angie Mama Angie ne da TV no so no wo brayo kon ono ene ba ya wo se sabia kusabia nyaado enubone no ono be no jai nom enam sayo so ma baba wo bi wo be kwaya fom wo frɛ sɛ Mama Angie jai sa anwoma ne nom dia ono so jai ababa wo ono so be ba afidie wi so eno ti happy birthday enko emfama Mama Angie wo krofrum Mama Angie wo krofrum wo kote tok no so dia enya Asem ketwa wo so kora onim na Mama Brown nyina ene nenam TikTok no so na omu ye di dwuma eboa Ghana ne asanteman enyina da orofo se wo bianom no bone no wajai ama foforo bi afa ne so ajai dia na ye dance die ni nkurahye esempa eno nti awodapa enkonfama Mama Angie de odene sabesum enye nhira ne soto no atofo emuso ewo ho na wonye sika emfa enhwe ne Mama Angie so be wo 7 no na kana adwenje so be ho 12 enso ne ma me se that 12 no do so to ateswaba 7 happy birthday to Mama Angie orofo ye basori nkonwa so sanse dodo akonwa no baakofo entra so enche eno nti no se wire mfiri dia orofo ye da so eyi bi de boa ye maame no ene akoda na ye yi ni kidney na cancer sign ewo ni moje ni mu no orofo number no ye 0244 801426 0244 801426 Fosu Aboagye mene ma pamfo ya kramo ye ko long time na answer na no aboafo bi ada rumo ena fiada kosi dwada kosi ni fiada so no mutimi ho Asem Mpe Nipa omanfo ha o mama ne mu nyina da yehwe se de ni nyina ebetu ye no manya o maso ndue